Matel Yakupur, for the low Mawa Raipan, the Chief Clerk, on roll call. Senator Abraham, Amen. Senator Hugo Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonse Edgar, Aye. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senatore, Senator Daniel Levin, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tenditas Walui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Senator Earlene S. Novick, Amen. Senator Selvin C. Net, Amen. Senator Noble A. Perez, Amen. Senator Benicio E. Simon, Senator Mitero A. Simina, Senator Francisco Sinram, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Chancellor Motel Superman को कोरम मोटे का कटला नंगयपुर और तेरा कटला नंगयपुर Chancellor में Senator Simon और Senator Latores की संगयपुर नाम और तेरा कटला मोटे ला ज्ञान का इतियो या सब मोटे समाधान कापुंग बैलेंस सेकरन मिसिक और कापुंग लाप संगयपुर ने नीलाप सेकरन कई बनी और वाला संगयपुर erokso ko wala tango pren iso ko wala ki sa bulman dekan po nalalang po na kanyay ko wala toro ro labalap kay di kalian tiyak umotso government national, state or local government wala ki kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kabinan Honorable Francisco Yohanis wala ki siyong ko pong labalap Honorable Nelson Joseph o yang omisyon ko pong kankaros. O saksit, edingal wow ang floor leader o Honorable Senator kankaros. Lang sa amurokan o loiso, seriso, sumasakan o langalangan way kasumpalkan nan chamberwood. Men Pohnpei karos nan chamberwood. Nan kalal, maslikan kalal o way kan maslikan Pohnpei. Trial cut o iban trial na yopanan kuya kupurwat o iban po na siya sabi mo trial floor leader when kalwal trial na tatok. Ngalawan Speaker, muna iban yang sakar ay tungal sekretaran kapang kay po ni uwawan kak patsayang sabol na mo may paytay tiyer nanuwawa. Masaksit, himan pasong nuwan kong kami man si Speaker, uwan kumailal Honorable Senator kan korus ibil tungalan uwawang rail kan may patsayang jail may siyang ranwad nanwasan ng inamanam upil ran mau ang korusya may lil rail kan may patsayang jail nan men kapesya kan may si Speaker ni muna iban pasulamuwa kung kubura men pagidag jailan kak kasamo na eminent ulan Pohnpei kasampal yay nalayam matalinim yung dokumentary. Orang floor leader, belian trial dia ro, orang cakap kacamu trial wow, nalai betul ni. May ada point of privilege yang Senator. Speaker, privilege. Kamu Senator Edmond. Kailangan Speaker, kung kubura pa, munita niyang patpato, ingkak patayang sa kartang wakan na kumiti ang kiyar.
Pulianti Momotua to Sakar kita ng Wewe. Ito mga sa katang kung Committee Speaker lower hanang po members kan koros. O nalain na kulang nini. O irakan ba tayong tayo na bilang namin rangot. Ini ikapesa mana ka po namin patayong tayo na kamperwat. Mayay lumpoy marine yap net peleriano irons. Saya batuan yang maayo dapat. Siang mo kailangan ng kompromi Senator Edmund. May other point of privilege ang Senator Kan. Masulara pa ang tono sa floor dito. Kalana speaker ito sekretar wow sapal hibilman niya suoce waon ki sinalay matili mayang bacang child may sing rangut na kalari speaker man bebik channel ka kapantay na pulpen sa child channel Kariyaman Chanchal makamagit yumi ayan o pwede yami Kariyaman pag trabang kapantala sa pulmatayin wata-wata wala altan channel. Kamu floor dito. Ipilay segera keperangan pegik channel ka choro kati wapali nan isu walu nan kalantar Chanchal kamagit challenge katiyan ang issue walu ay son kat kilon to patrungan lang kamatang ko sunit kan o resolution kan. Makaros sabul mandi at tungalan kiran sumaw tay katla mo oy pan po na sa floor dito. Privilege my Mr. Speaker. Kamu is Senator Carl. Kailangan my Mr. Speaker. Una iban patiyan kapulakan na inkak patiyan sa umasan ng kasom sa kadaan kapung kay punuwa mapatoyan nilang. Ito nga wala pa ang kuno my Mr. Speaker. Want to melel floor leader o ano Senator kan chorus ipinman patiyan kapulakan o kasamo nalay madilini mo mga nakap Mr. Irons na patiyan tayo. My Mr. Speaker nansa matay session ni alam maluwat kamanatak kaya kak recall kusun na buku walisak laban yari isak payo ako tatak ko rin kak sandinan sa matay kalendar I mean wow kara kamakit maluwat rin kak place pil o buku walisak laban yari isak payo nasa matay kalendar kalangan may Mr. Speaker o ito Kariyaman Dahil kumbalma benito.
Sa paler, o ban po na sa floor leader. Kailangan Speaker, Sekretary ng Sapal. Speaker, yata ka mag-utapagit challenge suspend order of business. Surog di pa ang order of the day, yung apali standing committee reports. Kariyaman. Saan sila mo kamagit maliya? Koros mo utong kamagit masa ni Yay, huwa masa ni Show. Kung kamagit paitalak, kat pan order of the day, Yay standing committee report. O iban po na si Chief Clerk. Standing committee report number P by Satilula and Satimao Mepit for a motion relating to special education employees, Sang Salmigimkin Finance. Akan, ben po na si Committee on Finance, Melul Chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, Bangko Bromo, Bangko Bragan, Koros. Itong alwa, 1, 2, 2, at Bangko Bran. Ikalkan may patiyang child, Melil, Nalay, Madalini mo, Mr. Hirons. May Mr. Speaker, nuwaw, karakarag, kamagot malwat. Kailan ka, kuya ko puro standing kami ito report, o bukit pa isak silula, manlari isak limaw. Dan sa lamang kamagot sa Chairman, Carlos Mautong kamagot to, masa ni Yay, Huwang, masa ni Show, pagi Yay, paital, terangkat yan, at masa ni Pa. Miya masa ni Pa, Chairman? Kailangan, may Mr. Speaker, ito al, wasabal, Bangko Bromo, Bangko Bragan, Koros. May Mr. Speaker, tadaw ko, di bahan pa ada kami din, sa kami din muni o sa kami din kamarain. Epit, kawait pen, apali, kusudan po inan Israel, contoh tawagan special ed. Maksudnya yang padawan, kalau lang po inan contoh tawag, malwat kamanada, contoh tawagan koros and kag padawan, person pa isang limaw kalautan po ng Israel. Mr. Speaker, sa kamatin kamarayan at kamadatar, standing committee report, tumalwat kamadatar, standing committee report, o pag-isilisak payo, laban nangyari isang limaw. May eugiyang sa madahil kambang kamarayan, anahan kan sa kamatin moni, pangkag utod pa wal, o kawit kumalwat, epultan, sa tao kasambalwat. Murin ka manamantan, standing kami to report, o pagkislisak payo, laban nangyari isak limaw. Awot, kumagitong sa makapatid moni, o imasansal na report, ranwat, o pagkipay isak silu, laban nangyari isak limaw. Niyaralam may Mr. Speaker, nan moni maganapali iray ito ang tatawagin special ed. Akan we have federal program magan padroto national government o apaltong iray kan mapapali tatawag kasampalwad ng sa Madre government in Pohnpei State. Kawit mamiyan in duwan kamiti kapadabat ya pati ang sa Madre teragdaran kampang kamarain o mapapali division in special ed. Kawit kiyar kami teme sangan ni katikatikilan morning sector makan padatong kembang kamarain nintuan person riau yume national common wukitalar elayang siapulau de mianan kembang kamarain nintuan moni kan makanapali tatawagan kambawat sabul pat pano nuwan tala palop silukit o bugriyaw sen silisag riyaw nan open na mesansal kawid na miyama monuwad pan puroto apan kakapali o apan tabala wan monuwan kakapali 45% me pagpamiya sansal meranwat malwat kamanada apulben paluwat nantiyan patet wad en ka kollang winin tatawag lel nan lukaben patet magtekat kadlala dari kawit kan mamiya terag-terin kembang kamarain kawit mawan moni me rabana nane wen ka kolla apol bento tatawag pukat len ni September silisek apa ampat pada wen dalalop
tuanan riakit lemab kurisak riau senjau nan kawit mamia mamunwat pang kakapul sang plan general fund nan parwat anan budget magjay pan sabiata karong murin pepuri sak lemau ong kambang kamarain rapan patuan longa tun tau pukat pan sektoran kambang kamarain eri po kawit wat sabun mumi kamitin moni paceng sa kamitin kamarain o utung ata kawitin sa matay kampan kamarain melel director o chief mapawali division mo nan aray tungal kaw na batan budget ang riyagat sa kuwano pugay tiyer iray tun tataw pugat nan paran mo nuwo ang 45% pan yang patulong pan sektor 2 je ton tong koros meupul pan kembang kamarain apuen kak koleraila muren masilisek olel September silisek awan monuwat malwaten kak kamanata lop tuanan riagad lemabukui riasak silu puegi wewe penawat my Mr. Speaker asam kami dikapatapat kawit malwat and ka kamanata wan monwat wan ka kapali ral ton tataw kasampal bukat ito wadi man kasalata puentet nintuan kawit din taraktaran kambang kamarain marabil song wang national government ma monwat sa tukak patosang nan sa matay national government kawit mamia ano po yung tatawangkan marapaw pali patpatonan Pohnpei state government Pohnpei state and Pukaki mawawagi sola wasa rakak patuala peran kak patuan sawas kamu kami tika sampal kita tahu wajah lelwasat onuau karak-karak kekepangku peran malwat caren kak utung ata peg-peg o kamanata wan monwat wan kak apali 45% dan right on tatak kasampal bukat niorala my Mr. Speaker o elo wasa may iso desire I mean look at chairman in committee in kamarain o Israel member in committee kapatapat pen kakiyang kawit kalangan mo Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl, Miyata Master Ben Standing Committee Report, Paisag Silu, Labinyari Isak Limao, Kamuy, Kalangan Speaker, Senator Perez, Onay Banyang Batro, Ayman Batro, Tiangki, Aytol Sakratan, Kabang Owaw, Kapatayang Bagong Tiangki, Rong Sangatay Court, Labalap, on Kamuy Speaker, floor, honorable members, chorus, Luan Gi Katon, Sinalayang Madrinim, Railgun, staff kan Mayang Trail, and Kalari. Obilisan gian Sumau, Ran Mau, Ong, Railgun me Pajang, Yaguburwat, dan social media. Speaker Baron, Iman Baron, Kawawata Megut, young committee, should have strong signature. Sida Barawan ma main sida pado anso akariyau iman electric kalabak bagi sida angian sumawan yang korong kan pitak jaya mi tual ni mo nei ban ya da motion but wo ga magtai ban chapter adongki sub model monion and fine federal employees ka Ipaitak, kumkakawit, Kailangan Chairman. may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Chayan ko po kalalabang ng kawin mamaya. Tansal me kay kamanata 45% doon na tao pukat. Sumpung wano sang ni Oktober. Eri kawin mamaya Chayan kak kawan sagang rai nan parat. Apo cek pan kediang nan padetin risak bono. Kawit maraban kawit kilongang malwat. 45% na miya nan parwat.
Panut patulong o apel ban sektor ng riya kita sa punong. Sansal ng report me pwede aray bil kasampal ki ananin way mamiya. On tatawaglan sa matay tiyete magan pato ng General Fund. Pero kawit ka kami teme nandiyang wan kang koros o katakala ananwad ni aray sudah ba anaw tiyeta pukaw kay machenta o wan mo nuwad yan kagitar o pukaw ang panaw puwel niya so aray tungal patet pan patulong nga pan sektor wan kagyang aki 45%. Ari kupura kasampal mo kamelalama gay mo pong national government winamar ka o pilpadyang Pohnpei State at dahil na ng kasampal ki palian kamarain autaan pinin totoo ko tabanan nanin miya sa matay chow yang rain ura kasampal me parang maluwad pukuan special head totoo kan marapa pali rabilikin lel ni tiyan pasakan parang katela palaw katuka yang sabis kasampal bukat serikan mesudah bangkin kakotanan parent school nan tiyan tatakot kita bil kasampal kitar kapinsaletin autism nan kosunet memor puinin tatak buat apa pali bil yang aki bukan apa pali autism itu program kan merapali autism memang mainan kamau lah dari dami sansal na report dahil kami tukawit kaya kag tatang sa matay tiyete maasan siya wat pan kag kuluray lang ni mentian monuwat anan riya kit wano patola raman niya nga patuban sektor kalangan may Mrs. Kalangan ni Senator Perez Senator Perez Kailangan speaker si Pelela ito anano then get a motion Representative Rajan Burn proposed to substitute the letter settlement to be attachment में पटनान paragraph के अंतर्गत इनका निर्णय member chorus इधर kariyaman Mag-brain po na si Senator Movic makawatan hindi mo motion no kamo Senator Movic Kalangan ng promise speaker mo na kanyang pa-choice ko sa karabat ng ibaniya wow patong tama kam tiyong gear Mr. Speaker on gun kami Speaker wan ki floor Honorable Senator kan Karusya o bilwaun ki irail kan papang payment kalaran with Speaker mo na iban patola na naitong sa karatan paytak tetay men aloti nekot sangren chairman in finance ko ki istorong mau tame patowan ang ni ko egisngil jigko bil pam tak ko mailen gno egisngil laut mo ngai misalang upon karata ko iban na egisngil laut Mr. Speaker Chairman kom kaskasalita ne ko pit one morning yo me banot poy sang nan general fund on special education me ban lel ni win parrot the sector grant me ban cover you was am stupid kom gaksa pang to mamo na iban tawlan na ito karata Chairman kalangan may Mr. Speaker ito malwa sa pal kapag kaway kalalabag mamiya sang Senator Movic may ini masansal ng report may Mr. Speaker wad mo wad malwad ang kamanata dari pagkita tawad ya kaway sang executive asansal mo wad miya dahil ang kagtatang kalangan may Mr. Speaker Senator Movic kalangan esto sabi nga ito ko apiyat human na patalban taula o apaliki kembawat the program what general fund then me tuk tayo sa ikin sa wo ki balance in general fund niya I may work lapalaban mo niyo tayo kamanatar balance sa wini ni one morning yo me kamanaman tar murin ko may nabil si balala
Belmet isay krong makarong Chairman in ya kandan finance katarong trial me coach makasalay yung trial me mimito moni ng general fund magtry kaktatong. On sector grant, Mr. Speaker, kami may sector grant kami po one money. Kaya sa tukak tatong yung niyo song, ito magtry banner program sang niyo program kulang na niyo. Only 2%, Mr. Chairman in Finance kasalita, isto kami alala magtala na kung taula iso koroso kasalita 2% difference in sector grant na Congress kisang kaya po yung kaya isto wawagi ay sa uta magtry banner ito money. O kaya sa tana na kasalita na abanta to. Walang magtry sa ito wawagi yat money mo bang kutong kaya. Arimen email yang kasalita irawa po yung kasampan kaya lin wawagi many source of funding mo kaya banta tong Chairman Dr. Kutalang Kamanata, Apuwa yung tanis to yung wewe yawasa source of funding member to sang yung may teacher general fund yawasa tan program sang yan ng sector grant ko lang ng program bot. Ari ikasambal ko po may chairman na nana kasalita ni Pacific source kan mo tan to kalangan. Ma'am, Mrs. Tamawasan Senator Movduk, Amir, motion yung talang rutong timasin po umiyak kariyaman. Paibahan po na sa kamagut mamiya. Karos mo utong kamaguto, masaniyay, uwang masanisyo. Kamagut po itak, tayo rutong tiyan, masanapan report. Tayo bangkat lang ang main motion and supplement kita report. Karos mo utong tayo supplement kita report of kapaisak sidu, laban sa klimaw, masaniyay, uang masanisyo sansal motion carry of tayo supplement kita report number kapaisak silu laban sa klimaw. May ito report chief. Standing committee report number FG by Saktayo Land sa Klimaw Mapit Legislature Resolution number 1 sa Client sa Klimaw sang Committee on Resources and Development. Sansal mo report word pan report yung sansal matay committee na RNT karate pan po na sa chairman network. Kailangan ko promi honorable speaker kung kacing ko pray mo na ipacho ichingol sekarang kay boniyo wow ang kapacho ang sabol mumi ichingol wow ang promi honorable speaker wow ang floor leader honorable senators kan niyang pacho wow kan o pasom kan masansal ang ray kan niyang pacho ang yakupuran may isang ach malinsansal ichingol wow ang staff kan niyang pacho ang yakupur. Honorable Speaker, kung kacing kubraya, men pachuan yung motion, men sekarang maluat, lang kaciyang nan. Maasan ben standing committee report, kupaisak payo, laban yal riisak limaw, ipagkarya men. Amen. Saan sa mga kamagut, karos mo itong kamagut na masaniyay, uwa masanisyo, pag-iyay, po itaw, tayo ang katiyan at masanipag kamoy, Senator Edward. Kailangan ng kupromi, Honorable Speaker, yung kaya sa balche, chungal sekarang wow. Honorable Speaker, kung kacing kubraya, po yung kakpachuan ulian sa bulmong committee na RNTO, oralabe. Merit standing committee report, kupaisak payo, laban yal riisak limaw. Honorable Speaker, ni oralap, standing committee report, kupaisak payo, laban yal riisak limaw. Kapkapese, Iyaben karong-karong kan, may sa bulmong committee na RNT, pachuan uyayang kamumutaan resolution, Unisak, labinyal riisak limaw, masong-masongan, and we have pasabang ben communication, labinyal riisak, communication riisak isu, labinyal riisak payo, mapagpag malwatch, siya lang kakupureta, resolution yo, when kakain po na sa sabol machail, food security policy o management plan. Ako mukupuraya, Honorable Speaker, po yung kakain, Ulian di sabol mo committee ng RNT o oralabe. Melel inang ben standing committee report. Kupaisak payo labinyal riisak limaw makapkapese orojik ben tatok. And sabol mo committee ang kamumutan resolution 1 labinyal riisak limaw. Honorable Speaker, esansal me wali ben executive na yang pachatakach nan karong-ronggan. Naulian to of Singapina, yay Miss H.E. Izom. Esansal, Miss H.E. Izom nintuwa na
sakar kita anana ben kabna wasabal mu committee in R&D and kakan pause tong nan mol watch ni moch me sabal majail food security policy long overdue warailar resolution yo anana ben kameraman sang mol watch point onese essential me kupraneji nintuan yang pacang karong-karongkan akasaleta me kamumutan resolution watch o food security policy mamia itawan incingtan kosenet kan nintuan rail check chiki kamumutan riau mamia. Honorable Speaker, sa Bulungan Committee in R&T, Bill Pachola o karong Director in R&T. Director in R&T, Pachowan sa karkita ay uchung food security policy mamia. Malwa chen ka kamanata resolution yo buwan ka kan tonese to talk about food security policy. Puagi bang kau wait. Uya na chay bang mutual nansap yang akin nanset. Abang uyair tipso unta Tokyo, mabang kakan uyak guideline yu wong melel mokitin na jeban apali mutualin nansap yang akin nanset. Honorable Speaker, sa Bulungan Committee, Bill Pachola o karong Administrator in OFA. Essential manan kamutan food security policy na Pachoir bang kupromail administration na kiyero bilbilew kawaitan an administration watch. Apwelben mutual nanset pilihang pacho nan food security policy wo. Ari ensansal dami sansal yang ban sansal yang ong sa Bulungan Committee in R&T sang palian executive mamolwatch ananan kupreta resolution kamumutan resolution watch puan kakan po nese sabul macay food security policy sansaler pang promail puan we tipso unto Tokyo o kakal white child muna chay bang mutual nansap o nanset. Honorable Speaker, sa Bulungan Committee in R&T, Bill Pachola mo pachoyang rail local chief executives kan and pay watch yang akit taga-pay kan. O essential kupra rail ong sa Bulungan Committee in R&T. Isongan mo marapagpagi watch and kagan kupreta kamumatan resolution 1 isak 11 isak 5 puan kagan ponese sa Bulungan Child food security policy and management plan you sign sanger Governor Oliver o enter sanger Governor Joseph. Ayon beliau cakap yang Honorable Speaker hingga kulian sa Bulungan Committee in R&T o pause inangin raigan mayang korong-korong ong kamumutan resolution watch and sansal iraigan mayang pachoto tagachto yang korong-korong watch bagi-bagi kupromi o kupran mall watch and kagan kupreta kamumutan resolution yung sansal na report and kakar kawait Melel sa macay food security policy yo puan uya sa macay tipso unta tok puan kakalway ki child ong momon to uya bekan macay bangkakan mutual nanset o mutual nansap. Honorable Speaker, kupraya po yan pay to wasach po yan kak entone sa iraigan Melel Committee in R&T o so jelibilin Honorable Senator Iya cakap wait mau membangkakan yang pacang standing committee report kepada sekpayu lebih jauh riset lima. Kalangan promo Honorable Speaker. Kalangan Chairman Report. Biar masuk dalam report. Motion to close debate. Riaman. Chancel Mayor Kamugit Terang Lucung Tim masuk dalam. Rasular masuk dalam Pohnpei se Kamugit Mayor. Parus mau tum Kamugit masuk ni Ray. Uang macam iso, kamu kita paitar, saya sebelum man ketar, terus tiar masuk dalam report.
Koros mautung tayo sa bulman kita report word masa ni uwa masa ni iso kamagit pa ita tayo sa bulman kita report kipay sa tayo labnyari sa klimaw. Miya to report chief. Standing committee reports number of by Sakimala and Sakimau, Mapit, oversight on six cafeteria, sang Sabulmigam in education. Chancel report word ban report out sa committee in education. Arte ban po na sa chairman seminar. Kalangan speaker, mo na iban patuang na naitual kasalata Mapit report, mesansal mutrail mensangan ranwat. Kayo kapung kiyang Samatrail Court, pwede kupur mau, kupur kalangan. Ay tukal sakratan wawan, patrayang sa bulmum ni bagam triyang kimay sangan ranwat. Kapretong wasakset, wow king komis speaker, floor leader, honorable members karusiyan. Ilan batuwal long, standing committee report ng Buki Paisak Limao, Lebanyan Resik Limao, Talangkak, Masani, o Uya Langalamki. Chancel mo kamagit sa chairman in education. Koros mautung kamagit to masa ni uwa masa ni iso kamagit pa ita. Miya masa na ba kamoy chairman seminar. Kalangan speaker kaysa malay nung alisakratan wow, pwede report word raki silap iban dan ciyang uya itungol puko, ang kak uya niyaralap report may chancel motel ranwot may itan oversight na pit cafeteria and fix te wasan tungol insurance pool and fix. Essential mani kayun week nan pisang period ketrisik tayo irakan na pit wasan tungol te cafeteria and fix leleto ban on committee reside visit dia uyawi berangkat check mayra me essential me pit fix cafeteria upung omelen. Dari sabul mumi committee education Israel members kan patu talap fix Israel check mayra kan me pit cafeteria and fix to wasan tungol insurance pool and fix irakan me essential upung omel. Dari ni pisang pewanau committee juga itu director Israel kan mabapali fix high school principal chief o mewia chief Pohnpei cafeteria sabio Israel kan staff kan mabapali fix high school dari committee tuong Israel director Ulianti Israel kan matato mong committee o kasaleta Israel kan mepit fix cafeteria kasaleta may rekan mepit fix cafeteria upung omelin eri peni kasaleta may ira buko te kapal buko me wasan tungol de fix cafeteria tungol niki kapolen ran triyo leloto na namoy awya director eri sang ni irakan mesansal pwegi EPA bon school bantipite rai uya tong oirai wasaneti me fix cafeteria banglos eri sang ni director akawai na actual staff kan Israel kan mabawali billion maintenance irakan mepit resultant report was ang EPA rapalila eri karaman school atul tulan lel ranmut eri ni rano to ni murisuwasin rano committee will tuong tiyanay mepit ira mesansal ng report mepit text cafeteria kawait sang administrator ng tiyanay niyansyo oto uya PTA president in Fix High School. Kawit ki committee ba apalpan fix mimindan patpatunan fitting process uragan me fit apal nakapalkan me fix cafeteria tungalan ki tan apal nianso mata murun ansyo bil committee bil patro bang kurang kapna peti rewa uya ire lapiu committee patro bang kurang kapna o kasaleta iran kansion kan mepit wasan tuwal tepix cafeteria eri ni motomot kabina inaugi yang committee me siang karus mepit tepix cafeteria banapali director TNI o iran kan karus me involve nan abolpen kamaulan tepix cafeteria banapal nian sokarwar eri speaker iwan motomot me ka kadrowan mepit oversight on fix cafeteria na Israel members kan bilka kadela bala irekan mere chungalun ki disabulman ki bilka kan ki salatakan kasaleta kalangan speaker Kalangan chairman seminar miyata masa na report Either. kamu sa
Senator Irons. Rangat Speaker. Wali bayang patpatwa kumkubura boy tungol sakaran kay buni owaw. Engkak patriang ate kay buni owaw kan patatar. Melen nan mol. Itungol waw kin komi Mr. Speaker. Patuon waw kin floor leader. Ria yo kan pukapay Honorable Senators kan Koros. Speaker. Ben patriang ate itungol chairman in kampan kamarain. Kapyung ki report na sansal. Irawat Aidinin kasambal Speaker boyagi abana pali sabul matay serikan tepat patut fix melel pelian rosan mau dipatuan kamelele me report kan koros kawewe kan koros mesang chairman semina meninin son karata sani karabawo imen yata kamagit pagik china rutiniti masen to pagik karyamen Tansal makamagit yung mayor tayo tung timasan pe o miya karyaman pe masular ay panpona siya koros mo tung kamagito masan iyay uwang masan iso kamagit po itak tayo tung tiyer masan pen report koros mo tung tayo sa bulman kita report masan iyay uwang masan iso kamagit po ita, rog tabi sa bulman kita, standing up to report number. Apo kipay sa kalimaw, labi niya rin sa kalimaw. Speaker. Ito Kita po. komal tama sinadobit. Why? Daga magtaga komal ma sinadobit. Pagpag yung challenge kumbal malabin na siya, sang Senator Perez.
Taisa Paler, o Pohnpei sa Chief Clerk. Standing committee report number appear by Segisula and Riesaklimau Mepet Legislature pin number update sa Geola and Riesaklimau sang Salmigam Team Finance. Chancellor mo report word pan report sa Committee in Finance, karate Pohnpei sa Committee, Madam Chairman. Langan may Mr. Speaker, tungal wow sa bal bangko pura mo yung bangko pura kan koros. May Mr. Speaker, nawaw gara-gara kipata sa mga committee mo ni o kamagot maluwat talang kakatiyang nan masen pen standing committee report o pagkupay sa kisula banyari sa klimao. Yaman. Chancellor mo ang kamagot mayor, karos mo itong kamagot masa ni Yay, o masa ni Show, kamagot pa ita, miya masa na ba? May Mr. Speaker, Kamu Chairman Carl. kailangan ko pura mo pagkaiban pura yung tungalan kaya sa umuhaw, ikasabali sa karan umuhaw. Mr. Speaker, mintuan wawo ba na magtayo sa walman kinan matalan kamal motamot. Ay minuwawo karakarak kamagod malwot talang kakapantalang report word nan sa matay station may panguyaw murang rawat. Kailangan may Mr. Speaker. Chancellor mo ang kamagot mamiya, karos mo itong kamagot masa ni Yay, o masa ni Show, kamagot pa itar o sa walmatay. Kasanti, kupureo pa na standing committee report number pagkupay sa issue laban niya sa klima bang kapandala o uya kupur al modern ranwat. Miya to report? Sila Mr. Speaker, masular report ay Pohnpei sa floor leader. Kailangan naman uyata ka magutop dagag challenge kak churo katipan unfinished business. Kaya man. Chancellor mo kamagot mamiya. Huwag miya karyaman pa rin kamaguto. Iman pagitang kailan turok tiyang o nambay isak silu yay unfinished business. Maparos katiyang po nambay isak silu ay Pohnpei sa Chief Clerk. Unfinished business. Recalled Legislature pin number FK Walisak Line Risak Payo LB2 for reconsideration. Pohnpei sa floor leader. Kailangan Speaker men pasungan uyata ka magutop duki maluwat yan kak maasa ni recall LP number pulisak level niya riyasak pa. Kaya man. Chancellor mo kamaguto. Karos mo itong kamaguto masa ni Yay. O masa ni Show. Kamagut pa itaw try recaller. Kamagutaan ko siya na tapos kuwalisak level niya. Riyasak payo LT2. Miya masa na ba? Kamu Chairman Kailangan Court. may Mr. Speaker, tungal wow sa bal bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Muna iban pato yung nangkawit ko tayo men pata sa mga kamitin mo ni. Melal kapura yung at tungal sa karin kaping bangko pura malwat po ki. Tapos dan ko sa netwat niya pato hisangar malwat o rob kanini mawiyaw yalayang nansa matay sa sinin niyalam malwat kapurator tatawag pan puramay. Mr. Speaker, ko sa netwat asa nang sa mga kamitin mo ni tanawari sa klimaw rin ito sa klimaw o sa mga kamitin mo ni apali itong malwat ninduan sa dating kamitin report o pagsilisag laban niya rin sa klimaw niyanso me sa ikatiyang ng watawat karyaw miya floor amendment kay pagbaguan mo ni kay yan kak patuwa po na pali ananin Israel senator ko may patuwan floor amendment po ko sansal me floor amendment riyaw malwat ka manatap niya so mapilwat pagkatari isang child floor amendment riyaw sa tiyang patulong nan pilo floor amendment no floor amendment ubukuan ni sekretariyaw laban niya sa limao pilew ka manamataan mo niyo malwat ka manataan nantiyan mo ni tayo absolute tatagla wantalan nen mabahan apali Israel kan makaw na batar pelanin Pohnpei yan kak kaway tata sa matay healthcare plan ko sa network pilwaray lar dari malwat ka manada floor amendment mo niya so ko sa neto
apple po floor amendment water patolong lale setiyang. Patiyang met my Mr. Speaker floor amendment op kuwani sa kasula banyari sa payo. Malwat kamanada wan moni yu pun kakapali alme kato kayang sa palabet net point. Me kapdolong sang ira ulia ben net melel Senator Redmond o Senator Irons. Malwat kamanada wan moni yu pun kakamawela al kasambal wo me kahit ni rai men net makin tatang kinintuan kawin me miyong kamanamantahan floor amendment wo. Pohnpei po no Israel kan me bil kay Pohnpei pilganyan tatang ko pagi wasawa ya laro pilwasan kasam wasan momoy kasam palang Pohnpei. Eri pagi malwat ya kamanata floor amendment riyawat. Apsudi yang patolong nan kosenet niya asume kosenet wo alet year sign and speaker o chief clerk o pagkatan lang kapina email yang recall me wiyaw yoran wot kabarbar ke me sangan tatawag wot sulit debatable pagkapumpung lan tatawag makamanamanta my Mr. Speaker pagkuya ben sa matay ro lakamogitan kak apali ew amuriyew Mr. Speaker nuwa o karakarak ang film padpadumang kupura dahil kung na ito bukwalisak limanyarisag payo floor amendment memalwat kamanata o bukwanisak riyaw limanyarisag limaw ang kakpatolong nan pilwo Tan sana mo kamugut bemiye. Oros mo utung kamugut to masani ay. O masani so. Miye masani ben floor amendment. kariyaman Chansal kamugut yung mayor. Chadang rujuk te masani ben. Oros mo utung kamugut to masani ay. O masani so. Tayo rutung tiyan masani ben floor amendment. Oros mo utung tayo sabulman kita floor amendment. Apukuan ay isak riyaw limanyarisag isak limaw masani ay. O masani so kamugut paita rok tayo sabulman kita floor amendment. Kamu Chairman. may Mr. Speaker ito nga luwa sa paal bangko promuyo bangko purakan koros nisangan momot maluwat yan bilkak kupuratan nintuan kamanamanda mawiyawi ang floor amendment o bukuan sa kasulab niya sa payo Kariyaman. ang kakabumbong lao pati ang pil niya patato bangko puratan pagkariyaman Chansal makamugut mayor o miya karyaman pe koros mautung kamugut to masani ay. O masani so kamugut paita miya masani pe. motion and close Kariyaman. Chansal makamugut pe miya ay tayo rujuk masani pe koros mautung kamugut to masani ay. O masani so kamugut paita tayo rujuk tiyan masani pe. Koros mautung tayo sabulman kita floor amendment number kuwan ay isak issue na banyari isak limaw masani ay. O masani so kamugut paita tayo sabulman kita floor amendment kuwan ay isak issue na banyari isak limaw. Masular floor amendment kamu floor leader. Kalangan speaker ejungal siguro nuwang sapal. Speaker bagi ajal sabulman kita floor amendment riyamay. Kabawa bemiyayra men miyata kamu jalan kak rejim itu masin ben men motion. kariyaman Chansal kamugut mamiyayar koros maudung kamugut masani ay. O masani so kamugut paita tayo rujuk tiyan masani ben kamutang ko sunat abukir wali isak lemliyari isak tayo point of information. Bagaimana bangkat tiyanan karya o kim saklan watawat o miya floor amendment kay magtry kamanatar sa matay rule multiplication ban selti o kamutan ko sunat wat abku wali isak lemliyari isak tayo LT2 yalar LT3 Speaker. Ano si Chief Clerk Point of Kong- information. Mon musus. Iga kalal bakta may akot. Kamu Kailangan Mr. Speaker itungal wow. On kan kami floor honorable member kan melal sunalaim matalanim wo Israel kan mayam pratang tayo may sunrat. Mo even kalal bakta essential magtayo usus kilar measure ka. Ito nan engrossment process o may siya yan. Kamal ma Tayo kamal
Vale, rong na supplementary wiyak puro iban po na sa chief clerk o karya o kim sa blanco to. Senator Abram, Hey, Senator Abis, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Aaron, Amen. Senator Joab, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Movic, Senator Neb, Amen. Senator Perez, Senator Simna, Amen. Senator Simram, Mr. Speaker. hey, Insan-insan way pagon may supplementary usus metoko kamutan ko sunetop kuwalisak labanyari isak payo LT3 usus isak tuwaw A o karos utungata kamutan ko sunet what short mawuwang Speaker kami floor leader Iman pagak challenge gak choro kiti wapali ng basic lamao resolution calendar. Amen. Chancel kamagitsang floor leader o pagiyamiya karyaman doon kamagdo dan pagitang kailan katiyan ng isak limaw yay resolution calendar. Makaros katiyan po ng isak limaw ang po na sa chief clerk. Legislature Resolution Number 1 is a client is a Legislature Draft 1, a proposal for resolution adopting the Pohnpei State Food Security Policy and Food Production Master Plan of 2025 for adoption. Kailangan chancel resolution would debatan resolution would report you sa committee in R&D karatapan po na sa chairman at ward. Alang kupromi Honorable Speaker gagajak sa balay chungol sa karan wow. Honorable Speaker man batuan ang motion challenge ka chiyang nan. Asan ben LR 1 laban risak limau for adoption.
per child towards healthcare premium me meer money absolute plan amet abanguman meer plan asir sanjalang imam money kailangan Mia te masin ben Motion and close. masalah ban pone se kamukit en rutung te masin pe koros motum kamukit masan ye uang masan iso kamukit paitar tail rutung tiar masin pe koros motum kamukit tailen Isa puliman kita kamutan resolution 1 leban ya riasak 5 LT1 kawatan in 5 palimaun usu isa kwalu A o koros utungata kamutan resolution wat sotomo miade resolution masalah ban pone se Lolita spear child choro kete bani se pono yag kamaga child and choro kete bani se pono retoro child sa baldian ng basic wano retoro ban pone se chairman guard Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal bangko promuyo bangko purakan koros. Itong alwa 122 at bangko puran. Nalay madalim padpad yang child lalatan sukses. May Mr. Speaker itong alwa choro riyaw. Ay banta kita yaw mabit muni and naman muni. Paduan me iret uya ira karwaru yu. Me il paper sangero ala miya kawit yu masangka bina nan ira kasang balwat makawit way pagun Pohnpei me tatagwat padpato bangko purachail. Mr. Speaker, pagi pitwani ay pan pagita senador neten padpat yang kecail pun pilkak yang kawit bagi kamu kami tu mai apali angkak pilih yang kawit kecail nan tatawat nan kawit me patutanan wewe tatawag na pulpen puinan muni dana patpato recail imenen sansal pan ko puratai ranwat me uya pen tatawag kamanala kosanet ang sumaban patosang eksekutif te patosang kabina aksiliko yu bang ganitan kamumatang kosanet pon ka kawit malwat isong ewang sa matay staff ka bagi depan mi ayer mekot me patoto makapina katarotor sign pagtailan na pali kawit ni Rail sa matay staff ka malaladan sa what second tama miya magmagad nanti sempe siligo yu mesang terin kamban roson mau ong kabina pagben wini puinan wini ranwat may Mr. Speaker kosunod magnapali puinan wini nintuan kosunod ya kamanada atan ki medical revolving fund no men Pohnpei magan kadla patola pain wini naman wini apuinan wini po kan pado dia nan account yu o nan account to esuto kan nanane legislator kamanada kosunod choror pues executive and kakta tango moni wala kita wini nan kawit na miyare yan sukset medical revolving fund wan moni me patulala tala isilop nen riyakit lima pagkuwan isak payo nan kawit may patuwan imen ko para ke me kamitin kampan rosen maban an suyu an kakakaroto irai kan kon yang kawit kecail ang mabit monuat tama suka tatangki o karyao mapan miya kawit sang eksekutif melel sang kabina duwane
logi yang we bakon menanti sampai wakatarator. Oriente te me le ranu chote. Ama ban mi me pagadarar bil kawit mamoni ma pato sang national fund, te sang non sector, te sang non medical referral fund. Kita ela papali po inenton ta dog ran wat. Ay men kamelele me po kira me pitata wuni ya pato year pan kupuran way bagon orang wat we air retoror ang jalan po katay rawat o we akila sabol matail o apali nawan matang koros pues tatawad non kasampal pues min yan irar me ele we san saran wat me legislator momod pon tatawid and the legislator sote momod pon tatawid o imen konga kawit pen puinan wuni utan yawan me banana pe pemalwot dan kakamanata muni kaitan malwot magang kosone tu sangan wuni ta makinalal eri kupurata len sana mau pon na pon kak mawang men Pohnpei magtay puko ayra men pekit kupuko when mo na iban patuan tamekot nanwe wayan and we ayra meleliu o irayu magtay wewa kapanayar wagi caikat nan mo ikasambal me ira magin kalangatan nan wewa po social media magin non say mag arbak toto kawit kan magin sansal ni mo metuwa tamo akin kakade sote yang aki ira mautan melelo poneng we pakonan kag mangi atatakot iben pagpan ko puro Mr. Speaker ira mebit wuni en pato yangar kamitin rosan mau sama kamitin moni o karong karwaro en kakuyawi o kawit pentatakot en kagmi o utan kawit yu en kagmi sang kabina elo mo na kauna patar kawit wap cycle to and build that pan kupurakan men kacamen ira so delibilibin makapina kubu-kubura me pan we ira karwaro nan December kin so session ap nan rosin pasan kosonet anso me ira karwaro parata anso so delibil kapina kakakar jalan kak bado yang kadiang nan session pagcay mapalin ay magtay so by nan December anso me chompot kamagit o one morning me kauna bada so deitar aben kawitin maluwat melel nintuan kawitin speaker jalan kakat peno paliyata nanin monu tanwat abil diaragtar me non-morning recycling, my Mr. Speaker, 635,822,000 may sign sal nan account nintuan ay patuan nan men kawit me paturay. Utan malwat sudan anana kamanata mo nuwan suwa mau pagtela baliyadar pwede ananin uwi. Eri, my Mr. Speaker, iye chukal dira kayo met nan retoror men Nuwa karak pergi ke Thailand kak eupen opalia tanan mepis buni nuwan matang koros. Kariamen. Dan selama kawit sang Chairman Carl main kawit wo try koros mangir tepat rawan itu wane cakar kita nan irotoror area Mentajda na motion, sansal magtrail wewa baner o tataw pugat niyasu magtrail pan aletic communication sang kapina mepitata wini ang trail pan apali ang sukarwaro mabil miye chairman in health bil kaka kamu mga tayo kamu taang ko sunutin ang trail bil pan apali ni ang sukarwaro miye te kamu kailangan may Mr. Speaker puin ka kaunsa kay tungal retoror tungal retoror karyapak epit kawid yume padpadunan committee 45% puinan 20,000 public health
essential me karong uya ro kawit niya. Penkak wan moni me pana palirail en kakapul ni tuan kawit me pato ang special ed. Pana palitan antian moni wato tian moni bang wato abanut pato lompang sector. Ipadawan tayo rawat po kawit me miyan kak pato sampan healthcare premium. Ari iman kadaman kita kamban moni kawit ni Senador Perez, Chairman JN ko. Kitalan kak bukit alama ko sa natin healthcare premium. Kung kak mo itatama moni wo kak tatok. Amurin mo ang kailangan papali ko sa natin moni. Kung kawit din Chairman JN ko mangan ko sa nato. Kailan kak bukit alama healthcare premium amurin mo. Maka kamu kita kelang mui tatar kita lang kakamanata munuan kakapul. And we had even kada manong committee in finance so ibil lukay ang committee in rosan mo. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan. Legislature. Chairman, when you run kamang yumo kung gano man kataman essential may health premium fund kita na amend ko sa nato buwan kakapali siyang on the talk taken. Essential may Israel me pampoy sambali wo pan maulel nan nas area Thailand ka kana paliata usine to mon mas Thailand ka tatongki health premium fund pon ka kapali tron to talk in special education miete iratoro Speaker. kamui chairman Perez. Iban ilma florong nakanet. Nagkapureto. Senator Ludwig ata liganet Kalangan ni Chairman Jenko. Speaker, Mr. Speaker, mohon menguras saya imen patang sekarang wal kepeniwa. Sesansan nilang sesangka peran buat. Jumlah wal bang kupromi. Floor, honorable members. O railkan tumbe patang berkait nan gallery Instagram. Patang mo ay tungal wawang rai karos men Pohnpei kan me kilin patang kita na uya kopur mele na mereka besekan. Mr. Speaker, kayu imen sedepaduan ma ay tungal ad sansan nan roll call roster me uya with men sangramus. Ma sota imen kita clerk and markiti me yang patang uya kopur men sangramus. Real Mr. Speaker, imen wiya dengan sekarang kaping mele William Payne ngay o Senator Litwit ay tungal penain at tungal penainay o wiya dengan sekarang kaping mele pangku promi Speaker Legislature 11 Legislature kaya kita mesan salong kit penainay nan week meat ten besmalan. Ni tuan atak napali nelel tame sansal bangku permain atungon seri trainee Radford. Me sansal me ansel me sekadar perbuatan ang kapal apal pato sansan me legislature wet bangku promi supplement ni leadership pateng penainay o wiya sin kauto kiyo me sansan ke kapingki melen o sawaskan me sansan ong penainay ibilang siya wote men bil kapingki melen karos me pateng kit atungol penainay o kita sawaskan me bangkakat kak abali atungol kapal me sansan. Jodoh mereka demi i bangkak kasale tanpa lasang kaping lap. Jodoh padawan mamie lokaya ate lepin masan me bangkak kawewe kalangan. Ye met sini motomot kalangan komi speaker or members and honorable members and legislature kalangan. kalangan ko promi Senator Liganet. Speaker. Kami Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker.
dan rotoror kuproye buai chol meriakis ke human paron kita ban kuburan Chairman Finance in baron utroma sanan Committee Finance kamutan ko sunod number riyabugi isak levelyan risak lemau pagkariyaman. Pariyaman pen kamagito. Jangan selama kamagit kailan kutro kamutan ko sunod riyabugi isak levelyan risak lemau. Harus mautung kamagito masaniyay o masaniso kamagit paitar tayo utroyer kamutan ko sunod riyabugi isak levelyan risak lemau. Speaker, Kamu Senator Perez. ay tungal kapingong committee na ranti. Utani pagpag committee. Sila ba rawan yat may solayang tuon committee wad. Kapingi yan patawag yung magtayil kamanatan uyapan resolution round wad. Ay man pa rawan kapatayang kamanamanin plan wad. Imen kamakit kamedian R&D renggak patroyang dan uyapan apoltan kamatang kusunatium kamanamandanan riyagit risag riyaw dan 10th Legislature uyalar kusunat 10L -103-22 me kamanana pilot project on kutur. Wiag kamo kitiumat. Renggak cek. Wapalito memutuat moni meban katanga pilot wood. Awila ko sana. Salamu kamagit memia koros mautung kamagito masaniyay o masaniso miya masanipe. Ibang kawawa Legislature Speaker bakang bamoy ito. Miya masanipe ni Ramasan Masular iban puna sa kamagit jalan rejeng tiya sa pulman kita kamagit memia sang Senator Perez koros mautung kamagito masaniyay uang masaniso kamagit paitar o assignment o assign ang committee na R&T and report kito ang legislature kusunit magtay kamanata may pitata control tames yawasa bat patrayo songan kamagit man kakan report kito mana nagtrailan kat kita moni ya committee ang kakan report trail ban kombal lebinansyo trail kombal ma
Matai uya kupurok tai kat ronda beisa kono ya retoror kami Senator Perez. Kalaan, Mr. Speaker. Kaya msigla na itong alrotoror and ranwat bilman kita ang kuburan Chairman Finance hingga kutro kamatang kusunat pagkukunay sa kayo labilan risak payo siyang nan kamatin finance ranwat pagkakariyaman. Chan mau kamagit koros mautung kamagito masa ni uang masa ni so kamagit paita rok try withdrawal kamotang kusunat pagkukunay sa kayo labilan risak payo siyang kamatin money o nito to pangkupurkan o sansal makamutang ko senator at patroyer pangkupurkan. Kami Senator Edmond. Kailangan speaker kung kupura po kiyan so ingkak yang patay ang sekarang wakan kami volunteer mumutwat o sakar kita. Ito nga sekarang wakan kami speaker floor honorable members kan koros o sinalam Atal ni mo irai kan kalau semua pada yang tel nan campur bahan buat. Main speaker tinggal ira tororot mepit minya tinggal kapeng. Ulian tengah yo yang anang repol iron. Uya tinggal kapeng yang memuat. Kuiki anan masih patungan dah mereka kesompal. Puan kak kapaliata road peak maintenance mepan yawi patuala net point. Imin kapungnya memuat buat pun melal chairman finance o kamti o karusia puki tinggal loraman buat apel peltar o yang patulungan ng pinod wangkak taula iwat mimin pulang kita ngayo yang anak ko iron so kalangan kiya memuat kalangan Senator Edmond bagi jawan musakaratan kapung memiyayar ulian tiar television net Miyad Iratoror kami Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa apal pangkupura mo yo pangkupurakan koros. Itong al sakar misik puagi padawan may itong al Iratoror pan meriaw. Ang sugutit ipan urang badoyan nan itong al Iratoror kamelele manane pul ranwat. Ingak melel patyang Riya yana Senator Kekuwa Pistunya. O kapengang maluat pada Israel papa nono magnapa pali Pohnpei Tennis Association me maluat kamanatar wan muniu orang kak yang padang CIU mewiawi nanwen kuam makara peneserin Pacific the North Pacific o CIU tennis word yang so me puitar Israel kan me ulian Pohnpei teseri kan me ulian Pohnpei kawait me mie Pohnpei me aleti metel ke yun toto o paduan me etin sangwo dia wiawi wiya tatak patapatiyu puitan serin Pohnpei bukat nan tournament merpaduan North Pacific Regional Championships Kapan petiang Pohnpei ranwat o i kapora-pora ke me akoneng malwat engkak mangi petan tatau ko ranwat pegi tatangkan me pana pali kosam benser bukat i men kamelele makabina ban kamawon ya ban patiang ser bukat tagatik kupuriyo men patiang kosam moda i patiang Riya yang Senator Kekuwa Pistunya rolu ke maluat. Puita bukat puente teban kupurkan apa nilai yang serbukat yang paduan scholarship orang kata yala kaiden je kamadongan tenis apil kata yala rail jungal school nan college or university kan. Airawat memang pada yang Riya yang Senator Abiso uyaki tata serupukat papa nonon serupukat uyaki sabar marai kapung ang maluat kalangan may Mr. Speaker Kalangan promo Senator Carl Chilo boleh kuma syarikan na ulian natin ang kami Kalangan Senator Carl
Miete Iratoror, Speaker. floor leader. Kalangan ay tungal siguro nuwaw sa pali kami alam na program sonera nuwaw men bajawan ngata kamu gitu pegi cairan kap kumbal sang uya kubur moidang kamandikan dan totoo ko beliau sa pali wasaksit subject to call. Kembal ma. Tay ipato. Tay sa paler o money ban po na siya kamagit mamiya. Hayman patungan aledite pakayal siyang senator kan. Kami chairman at ward. Kalangan ng kupromi, Honorable Speaker, in kaya sa pachay, chungal sa karang wow. Honorable Speaker, kung waching kuburi, men, sa karang committee in R&T, ma, sa kakpachuan chuga na mo rin session ng Conference 1, Ranwatch. Kalangan. Pakayal siyang chairman at ward, committee na R&T, clock, walip, Mauricio Wasan Ranwood, o Luke, wiwiyawi ang member chorus. Clock, Mo rin session. Mo rin session. more intercession, more intercession. More intercession, committee na R&T, kalangan. Kami, chairman yan, chair po. Kamtin chain ko, Clock Ria wala Ranwood. Pakayal pilsan chairman in chain ko, Perez, clock, Riyawala, Ranwood, committee in chain ko. Committee in PWTC, Kalangan speaker ko yan so pagkita ay uwawan patran sa bumo kung triyang kiyan nilang uwawan king kongwi floor ori honorable senator sir pagkay on joint committee BWTC o environmental karorong clock riyaw lakap requires an iron sabun iron flow motion on erosion in pillar non-pit. Pakayal San Chairman, Committee in PWTC, Clock Riyawala Plakap, Hongong Pilwiyawiyang Vice Chairman o Member kan Chorus. May baan pitata motion yu sang Senator Irons. Miyate Pakayal sang Chairman kan Bachelor, ay ban po na siya kamagit mamiyak Thailand. Ran maleti siyang ranwot o sa baal pa na subject to call. Paros mautong kamagito, masa ni Yay, uwa masa ni So, kamagit po ita, tayo kamal di siya nga uyakubur o sa baal pa na subject to call. Kalangan ng